Ya assalamu alaikum yuro makalinde mung yettoro mung hare hande kadi en langin na lando fosino e jang hare menen kadi meden e jang hare la lando hande kadi en hewti ko émission article 224 di jalamjo lagina 224 fi imitingo kitri guinen ngon mi salminamo kala ko wontiri e o say men do hande comme hande iden le 13 mai do ngandi dum 2023 tous les samedis den do di jalamjo lando mo kala ko jodori e mo kala ko wontiri dijalam do atek 224 salminen wonbe jodi be do ben sabu men régi salminen mo kala e inde mo ngi yeptore mum hare may ndaren son arten ko palato me wandi hande kay dem made invité be molana be molna men woltano inde mabbe atanka en faamu den fuddage hare may ndaren morson arten ko émission men atek 224 dijalam do ngandi hande kadi ko so ayga voilà merci bungu lejoda salimadu jo bungu lejo ani dum do ko fewndo mama so rangen patiangen e régien ko tando haare jetta goddo ko ligne baladen natude assalamu alaikum Waalaikum salam. assalamu alaikum ina den yetto ina nodda men gonto Adama Diallo Grayo Allah en jongo rada weltana ko Adama Diallo Grayo be on salminama moƴƴa Allah ne Adama den daram Allah ne foti no lava haare dijalam do ko fimon Allah ne do kidum do gido darde ko no funu do nette balde modiya yedo okki modiya musse balde modi musse balde on bakadi okki gure makko bay fota on bakadi okki gore jamu di tambi ni lama jo wallahi jaja are émission ko fi mo modi Allah nabi yo ko lava se wallahi jaja di jalam do ko fi mo fi mo ko to merci jaja are ko morso mo me wata mo gol mo do fen ma are ko morso mo me wata mo gol mo do morso mo wata le ko le sa mo ko do azaya lo makko azaya lo makko ko jël kabadi ok jaja ala problème jaja inshallah jamme warande dum don hare merci ok hare men tamni be grand yo ben fo voilà merci hare men tamni be grand yo ben be tillel ben be poste medina ben be ñaartal be bental ben fo salmina ma hare ngaccal goto hido ngandi hande kadi ide mari artiste invité wanamo kala kam be jodi do e medina be wada affaire culture meeting ko culture on fo goto no ngandi hare jette goddo ko ligne après arte en mabbe assalamu alaikum alo mbuja tele on ci way famu digol alaikum salam ya kan on jarama de ok voilà on kadi hare ton famu no digol men on mbuja tele on way famu digol si soni don mbuja tele on me waaw ñettugol mais tele on e don waccendir seda haray do ngandi dama darti be invité be molnabe kambe be jodi do e medina be affaire musical kambe be jodi do e medina hare mi wawa nadugol be do ngandi kambe gadi wanamo kala be jodi do e medina to ngani so nani wanamo kala vraiment wanamo kala dum ko woni ça veut dire honno mingema wana goto quoi musique de mingem siketa bayno mayno ara jetta ko liñare na way nadugol be assalamu alaikum waalaikum salam wa ina nga yettore nono deme ngonto Moussa Camara depuis onto depuis Gueule Tapée Medina wala Gueule Tapée Parcelles Gueule Tapée Medina bu télé on DJ ok merci son way men noddu gam mo budde télé mo ngonci way fam de gol haray mi wawa non salmin gol artijo gote mabbe mi wata go indeji mabbe ni parce que ni ko yette babe haray mi jettira o sengo woni do ga grand assalamu alaikum wa alaikum assalam DJ haray mi waji go mo don salmina jama yon be dar gol ben yeah assalamu alaikum la famille Euro fop weltano fop innon ko wana mo kala hewti kamon ko Bob Dina from wanamo kala weltano fop fansi jidi fop mede weltani fop ayka voilà hare ko Bob Dina wanamo kala hare no wani kam gadi be hande be ko plateau men do are do wawar gol 78 116 82
walon 38 oy ko manen ko yedde ba me we seedo quoi hare mi arte deuxième on assalamu alaikum grand yo maaleykum salam hare da way maccu ko man salmina auditeur be auditeur be on dar golle men ok an salmina jama tv fo weltano fo kadi weltano kala fangsujo wana mo kala la weltano be fo ok lan euro ma don DJ an kadi lamzo voilà merci wana mo kala wana mo kala re non jamon wana ne gilani ba mbala mata do bene foke men nana voix ji mon taw wana mo kala est ce que no mi anda kon woni wana mo kala yendo mi dara ko bundo leli bundo wala ko on leli yeah accu karama ko fuddo quoi no karama ko général ka amay goddo mon dal fuddo dal may accu fetana long ngari makino wala no long gido jabo dalong konguli mandi welti nailong misikuno simi hidi mi holli welaitu misikuno simi bonni mi jeji gido haya fotolong mingandi no long weli meti data kon gido minga yeti no long be ai bebe wawata do ando ko mindo ko an hollu dalang hami holi gigol fi hono ngawuchani long si oponi gido ya foko muhidi jeji holo dalang ko misubi mikadi mi idi mi oli mersirali ankadi baby safodina lutaya holirali ya tuma wona nilan susi artuno sinadu mi feti jaka bernde ino dogita kawowi gal ino dogita kawowi ya duma wona nilan susi artuno sinadu mi feti jaka bernde no dogita kawowi gal ino dogita kawowi yes fala merci metti hare nani yaduma wonni lan suti ko be jodi do e Dakar kam be affaire de musical be wadi do affaire be jodi do e Dakar do e Medina haray bobo mi ata ko bobo jina mo fen ko bobo dina inda man tigi ko Mamadou Bobo Bari Mamadou Bobo telimi la wala pita no ko mi pita onde pita mi anda onde bantingel ono ko fiano no be mo mi yada no ina ko kundare je no wala ko ono dal ko pita tum wala telimi le tum mi nanta quoi no waccu men ka bantingel waccu men ka fiano men be mali be wala men be kundare men nanta haray waji damari demo do mo mali de jetta ne mo don général allo assalamu alaikum alaikum salam rahmatullah men yura de on don weltano ona kala mede ko on to on do men no dire dum wakam okay weltana voilà grand way ça va no welde sino na welde to alhamdulillah frère ko ni welde to nyalla ngal ko seji moja alhamdulillah frère nan tan dum to no fop to merci ala ni mena nan tapular ko men o sen weli men do me wawe me fala wala pular men wawata ko soso me wawe soso anan nan fe no ngara untan soso ko mema awa araba kadi ko nyere fe dondoroti wali ko dondoroti frère na ko fanyi dina mais untan musoso ko mema fanyi dira de mena dondoroti re okay joni ko kono falla me wanna ma do sita vilo amen DJ no ora bangu maya chalum baba gadi ne okay bonali okay ko ngoto frère la weltana okay merci voilà merci hade kam gabe jodi do e wokambe wadde suivre Jama TV wandi Jama TV ko partout ci don faala jotto wadon nato ndaro men ko Facebook wala nato ndaro men ko YouTube da kala wala ndaro men ko TikTok kala ko faalo en ndaro en der Jama TV haray meden e mum haray way bobo di assalamu alaikum
Alaikum salam. Na way grand ina ngi torne ina non dame ngonto. Ngarende Ina do e grand Yoff. Ben tali. Waaw. Ah ko. Non, vraiment. Voilà. Mbuja tele mo ngon tele on chuan fam ndigo grand. Allô. DJ. OK. Voilà, merci. So woni waami ne gombe mbuja tele mo ngon ci waami fam ndigol sinan hane wata fam ndigol. Haray minni be telimele be kundar ko fen ko labbe to wala pita dum nanta no wada fe musique ayo non. Non, est-ce que na menembe pita be mburi forude. O to wol dun don. No dal aybe malbe no fo bakita ndar wana mali wana dabi woren jibi bari en baba rapen billy boy sesen be foko be ko mali be kundar no. Indo goddo. Ayo ka general. Como mali ka. Wala mali. Mali kadi der ton ka. Waaw weltono kadi be mali be fo. Be mali weltono grand sunun frère madani weltono be fo ka. An yetta be fo kadi lan weltono kadi jajan don. weltano kadi nenan hajja. OK. Joni hare de waya gondaren wanna song clip mabbe a jeten ta godda ko ligne après arte mabbe. Assalamu alaikum. Allo odo mi anda na yette baaju ni hande soni mo nyawala kerri quoi hare to nodde me on bude tele mo ngon way famde ko tele hare DJ Lamdo at 220 hare lamade invité be wawo naddugol yewdide nge mabbe wana mo kal kam be jodi do e Medina fansib mabbe fo bay noddugol hare jette goddo allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Nalato. Jantung ina nge yetto ina nodda me ngonto. Zai nodda do Wakam, on te Wakam. C'était avion. Ina ne no make ono. Ramatullahi Diallo. Awa ko mbe mo kanton o kanton don. Radio mo milangi mo moja mi dara manyando nyande emission jibandi no wala no. Voilà, merci ko dum men fala. Emission jibandi vraiment c'est bon. Ara la maro invité be yoddi do nge bobu jina don. Jarama jaja bandirawo jarama. Bare no wattana don azaya. Me watna ngazaya. OK, merci me watna ngazaya. Ara merci. OK, merci madame. OK DJ. Voilà, merci. Haray do ngandi e ngawayargol naten ndaren wana mo kala arten question di do ngandi fi article 224 DJ Lamzo do mo kala ko watta kon e ko hollirta kon andi neddo balada wala mo il faut que ya ko wadi kon ko don wada mo jisu ma jisita mo ayala ko wadi kon golle wole ne horbu me no golle ngani no landi ko wole allo assalamu alaikum. Allo. But volonté on. On buta volonté on si wa femme ndigol hare merci may ndaren clip namo kala arte ngo plateau men may DJ la welti naylan dewi ko dewi wala ko dewi Devi. OK, voilà merci général au affaire musique depuis fu do nga feron ko woni combien d'années depuis dans affaire non woni ni est-ce que on a 4 ans 3 ans 4 ans 3 ans ça fait près mon clip quoi mais faamu rek parce que aduna ngandanta ko quoi genre parce que anki musuno me hande yettude Allah quoi OK hanki musuno hande yettude Allah feke ko sabon non feke andi neddo sa Afrique ko rewda don to ay na wala no fo ko do walde. OK bobo affaire musique ko honno welduma ha inda an vraiment ko ma wala musique parce que danari wana por mo be wana avange joni wana go na hala ko joni tun sanji joni parce que wana buita naati wana musique be na vraiment men ko do watta ko andi tun comme ma la ngol mako nga OK ko nun wot exact Yeah, bobo dina
yiɗu musique ila ko mi ɓuri fandude quoi tu vois non parce que hande minen musique no bokki e rêve amin quoi te en plus kadi mi rewi nokkeli bus e sengo musique tu vois en plus mi wondi kadi e waɗayɓe musique mamaji goo mais hari mi wattano musique mais ko ɓeynata kon ɗa yaada e goɗɗo ha influence ma e hunde waɗa ha yiɗa hunden quoi tu vois min ko noon ardi e an a faami en tout cas mi yiɗi musique kon quoi te inchallah ko woni yeeso kon musique on won jokkere musique on ara ko fi affaire buzz tun un jour deux jours tun accita walla fi affaire juɓɓe gandi tun wonde boy kon noon watta non wonamo kala min jokkirali musique sabu succès ou bien sabu jiwɓe ou bien sabu buzz minen no woodi komin reewi tu vois te inchallahu min hewtay toon miɗen reewi ko ɓuri ɗo aɗa wawi jetto ko goɗɗo allo assalamu aleykum assalamu aleykum wala grand mi gidi halimo ɗo komi alpha maninka wakam waaw ok ko dara wakam ka honde wakam o ok may ok yiɗa continue minen miɗen reewi ko ɓuri ɗo te miɗen visi ko ɓuri ɗo te inchallahu yo Allah junnu balɗe e cellal ɓe yeey men nokkugo kadi ok non andi sayi bobo musique no ɗuuɗi façon te musique kadi no ɗuuɗi ko addata no ɗuuɗi ko wallata no ɗuuɗi ko hin ɗuuɗi ko bonnata est ce que a faami hande sa yiɗo musique wona sa daari wona insinclaire ana haari koɓe ɗiɗo mais hande ndaaru musique mo kala joni ko sengo woni ga musique si a jokki musique hino ko ɓerde ma tigi andi ko vraiment hakkille ma fof ko e ɗum woni vraiment Allah no walla ma ko yaha c'est vrai te sa ƴetti vision ma wayna vraiment ko musique waɗɗa a jokki andu ɓen himowo on koma jokka andu ɗon a faami kono noon watta ha si yaha quoi non andi hunde ko jokkuɗa o première fois taw ko ya yiɗu a faami hunde sa yiɗande rek a jokkatande ha réussira e mayre wata wonde kala ko jokkuɗa ko ya yiɗu taw ka ɓernde yiɗa inna gama hoorema quoi inna min ɗum ɗo mi visi ko ɗum ɗo mi faala heɓude te mi jokkay ɗum ɗo ha Allah okkorolan e mum te lan andi wonamo kala ko toon min suti quoi si Allah jaaɓi voilà merci mi yi clip mo ngon vraiment mo joui général clip on no waɗi avant de waɗi ko clip o waɗi clip est ce que musique lambour sikugol changement waɗi ou men waɗal non même pas ça ɗum ɗo wona clip ari quoi ko ɗo tum min waɗi clip taw quoi kono noon la wawi innugol vraiment gila clip on waɗa ɗon ɓe kemi hande hande wonama kala min maɓɓe wona hande min ɓooyi lien ji buy ko enen a faami hande ha hewti ɗo te kadi tela gandi wonama gala si fof no wolde min la wawi innugol mi haydi mi anda buy mais fecceno hilal gandi e mum quoi a faami mais propre siɗa himbude single en tout sans vidéo a waɗi single a waɗimo vidéo mi lambour sikugol haray no serti walla haara serta haray no woodi ko hokkuma walla no serti par ce que hunde wotere hande sa jokki ko faalaɗa kon neɓi wawi hen doto quoi genre par ce que mi nata mi wawi musique tigi kono ko Allah moƴƴi quoi par ce que hande wonamo kala no hayni hoore mum yeeso international kadi quoi projet ji no yeeso ga projet ji ɗi no yeeso yoɓe abbo rek ko ndenge projet fo wiyay ɗo ko Jama TV ko laaɓay foyi won ɗo de ko gonga de wona haala ko haalte quoi de ɗo ko Jama TV wonamo kala no e projet joni on projet ɗon par ce que meɗen e projet komin wawi innude minen wonamo kala komin wawi innude yon heɗito men yo fansiji ɗin siifu men habbo men a faami arde kadi quoi meɗen arde minen ko ɗum ɗo mi wawi innude projet on no si yalti ɓe ande wonamo kala na sama kala jokki hen wawi waaw ok joni kam mi yiya wonamo kala par ce que avant mbiyatno par exemple sa daari wona par exemple waɗa joni sa daari wona Kim Joy Zion ni LG 224 wona MC Boy BV 224 te avant ko affaire classe gol woodi mais joni pourquoi joni
mo kala joni ko joni na ko ava woni joni kon no jar menen DJ sa lando men en 3 men quoi mais par jar wobbe go dayna men dum do no andi ko sabon no no andi sina sabon ben non parce que nini ko kirtiro won non ender Dakar non ko gonga parce que andande son compte de ma compte don non mais sa hali hala classe joni na classe ko amin joni avant parce que joni changement ngacci joni comme par exemple joni kala ayata goddo hima joni mo kala mo no wonani hoore mun joni ko gonga afami ka te joni ko bay ko bur ko affaire lo fon joni ko buri jogo bu jani affaire denso wala ni joni ko bur ko parce que hari mi no ko hari ko peli falanga e don to menen men fo de men fo o sa yon fewndi do tun ko do wadi quoi ok men fo jama yo an hedo rek aye projet ji dum fo kadi quoi inshallah min dal ko min nata rek wana mo kala dal meden projet ji amen te si yalti fop yiyay ay affaire clash wala love wana mo kala ko ni me wana mo kala kon wana sama kala menen ko ni me wana mo kala kon no wodi ko wadi parce que menen men bazaki love tum men bazaki dansal tum menen me waday fop kala no addi kala ko addirda men waday mais bay projet no arde ça va aller faut y après voilà merci salminen don grand alpha depuis Koloban salminen foto wana seda c'est salminen don gari grand aliou depuis Malika be Malika men salminen be foto wana seda salminen Moussa Café depuis Thiaroye Gate salminen mo foto wana seda kankadi mo jodi mo waden suivre en Jama TV salminen be tiam pol ben e be jammugel ben e be TP Malika en accal hay gor salminen foto wana seda hara wana mo kala hara men hidi don pakero ni ko pele vale faut que men ande freestyle seda ko sunde nyama ko ngwa parce que der solo ma doga lobo dogi may minana may on tora ma yarla gol onon ngesonji mon projet wana mo kala no arde te on nanay tong inde mon mimi ala njatigi esengo music sen foti katumbo bara mi hollete kude sari tanala tong lando kamasi tawi tana ala menenga ko jantum ok ko pullo windi wo pullo masay fenamne benen hikaga say bubum ka densol komendido number 1 ka game talandito menen dido wana men kala siko yeto bema wana en niveau yeto bema wana en nouveau haray enen mabbe den do haray wadi 78 116 82 38 wawa yotugol wana mo kala be jodi do e min nakam ga bada affaire culture musique haray bobo jina ko sabo no wadi ha na da musique ko complexe on man na wal socio no man da ha inda ko musique resista wala ko musique dal ko dal ida wadi musique ko sabo no ko mi ala ma ko nane rek musique ala nanen de ni musique déjà taw mi yidu e be mi yaada no be influence la ngi musique quoi tu vois andi da yaada goddo ya ha nanda e makko a fami sabu ben don wadi ha mi influence la ngi musique alla wadi kadi mi fotti kadi e burdo la yidude musique parce que andi neddo si da yidi hunden alla fottindini ma e burdo ma yidde hunden fere ala on yahay ay ka mais si tawi a yidu hunden alla fottindinali ma e burdo yidde ma hunden on yahay me manno taako a fami mais alla fottindina e neddo mo andirtema woni wotta ko ando général yo tawi ko neddo courage do e hunden quoi a fami neddo yidudo musique a fami ko dum wadi ha burtilan courage de kadi mi andi way musique odo me wawe yaadude merci voilà nani no musique mom ka hidu sa hidi akuraji ka foti ka de hidu do donc wa yaadu ko ok général me weltano donc kadi Rambala Boss weltano Grand Rimka weltano Grand Bouba weltano kadi Fangsu jo wana mo kala ok général mi kilo mo ngondo vraiment no foti lava image parce que ay do wana lienji gate lienji appartement fo no wada ko onon to woni wadu ko affaire o vengno wodi won be ba won pusugo walla ko hono jar hande si goddo yima da courage e goddum kanka do hidi o wallete rek quoi fi Allah quoi jar meden mari non wallitotobe quoi mais weltanobe kadi moƴƴa yawitaka jonare comme par exemple beno be jube be budon parce que la wayno gol mo o no clip do
bursi ko gol ko anda do moƴƴa ka Why? affaire problème parce que bagay woɓɓe goto a yewona famille maɓɓe ɓe jaɓata ɓiɗɗo maɓɓe wona e clip walla ɓe jaɓata ɗum ɗon ko ɗum ko réalité hono ino to jamma on fi ɗum ɗon e ko ɗum inta ɗum ɗon par ce que tawi woɓɓe go innayi min ɓiɗɗo a natta e ɗum ɗo walla ɓiɗɗo a wolta e ɗum ɗo enen hiɗen gandi ko watten kon no moƴƴi par ce que hiɗen hiiɗi a faami ko watten kon ko fi ñandogo hande woletake wona Pape Thione Seck hande ɓe feƴƴinimi hande vraiment musique ko kani ko ɓimanno kon ko hande noon woni andagol ko ɓe ɗo ka Ouais, c'est vrai. No, andi wana mo kala o clip mabɓe ɗo ko préparan na ɗum ni a faami te en plus menen wana mo kala ala goto momin weltano sina wonɓe ɓawo amen ɓen won ɓawo ko ballo ménage walla wono Karim Gaza Bouba ɓen jogiti wana mo kala quoi are Gaza to woni waɗen sifara yo sa nani wana mo kala na Bob Dina na général wana mo kala ko wonɓe ɓaawo ɓen gowa menen bala taw meɗen inna ko menen il faut min inna wonɓe ɓaawo ɓen ko kamɓe ay ka simin inna ko menen par ce que ko ɓen addi men hannde komin hewti ɗo a faami min nayi avant e hannde hino serti changi quoi changi won hono avant e hannde sertiti par ce que avant komin rewi ɗon haysi change ali moƴƴa mais changi vrai kadi a faami par ce que komin rewi ɗon ha min hewti ɗo way piiji bus feƴƴi a faami mais piiji bus kadi min yeggiti par ce que min fotti ɓe andirtema hiɓe yiɗi hunde komin watta kon et puis le kadi hiɓe yiɗani min quoi tu vois hiɓe wallude men kadi minen ko kamɓe finance ani min clip on fop ko kamɓe finance quoi hay mbuɗo amen ala e nder Gaza ono galande vraiment ko grand da oɗon dal ko duwaɗo jarnede moom way Gaza moom wax dëgg yàlla moom xam naa moom bu ma ko gisee ba léegi de chaque année da may woo di Jalamzo vraiment bo gars boobu noonu vraiment man tam maa ngi koy remercier si loolu noonu di ko ñaanal jàmm quoi waay min komi innata rek ɓe juuɓe kadi addaɓe ka clip annani komi innu makon clip wanamo kala on ko préparannaɗo araka tun fixe à jour inna ko ɗum ɗo waɗete min préparé nu min defimo ha o ɓendi si min yaltini clip on ko ɗum waɗi mi heɓata sengo probléme rewɓe joni comme mafe ɗon clip on jom par exemple wona lienji ni par exemple wona probléme ni on heɓali probléme e lienji ni non mi heɓali probléme ila min fuɗɗi tournage on ha min pari clip on mi heɓali probléme ko yettude Allah rek mi wi mi sikki de ko oya honno ko oya suyi tourni affaire on ka honno directeur Lil Buzz ok directeur Lil Buzz haray hiɗen ɗo enen wannamo kala hiɗen ko plateau haɗay kala haɗay fansi maɓɓe no wawi naatugo noddon ko 78 116 82 et 38 haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne salamu aleykum aleykum salam way gara inde nge toon hino noddame on to ko inde men ko l'homme de Bombas inen ko l'homme de Bombas la yuro wonɓe ɗon ɓen fof en plateau wonamo kala weltanaɓe voilà hare meɗitama ɗon e général yewda ɗon e makko weltano ɗon kadi DJ Lamzo par ce que voilà ko pay ko leyi kum kadi quoi par ce que voilà merci grand ko minen ni mo quoi kono machallah fende ni ko courage ka e nder golle ɗen awa non mi jaaɓi ko yiɗo won mi jaaɓi nani mi jaaɓi ko yiɗo won mi ok jonami kala way ɗon weltana grand ok sina tun ko ɗon kadi ko weltano kono ina gol courage way merci wa wakkilo no moƴƴa merci grand ko golle mon den ko accuwa clip on c'était cool clip on laba no foti merci grand merci sina tun ko ɗoydugol quoi merci inchallah mi meeɗe gol voilà komi conseil tan ko tun komi conseil tan ko tun woto nani ko accuwa wakkile gollo moƴƴa andon carrément no wodi bus ko woni yeeso mon ko an eji ton ko woni ko ɓawa mon kon ko accuwa inchallah ok c'est ça le projet quoi projet ko non si tawi on golla voilà ko on to nani on hejjita e nani on ko ikkino yeeso piiji ɗin fof ko faal donc on réussir inchallah ça va aller inchallah grand ok c'est DJ ok merci mi noon mbaɗa ko DJ Yaya nan DJ Yaya frère mi anditi to maare frère ok merci wallahi no weltana merci à toi frère merci frère big up
patron. Big up, okay. Ok, ya l'homme de bombas. Merci. No, odo kay mi wata ko bagel ngandi sanani modi planting. Mi andi hito. No andi mi. Mi wal mi yetama ba ko do wadi la sanna don bengu mako don. Mi fami no bengu mako jubbe dal e bi mako men do mi acala goto mi samme don alimu fami nena mariama fami zara wa mi acala goto e dalanda mi acala wa nyaato gel wa sengande e wa grand yof be fo mi acala goto haray ko wonno den don may ok haray kadi men haalna fansiji ɗin fof min préparé ni kadi concert abi Mohamed fata ko le 10 juin inchallah hara min abbi kadi min abbi fansiji ɗin fof way hare wa le 10 juin minen habbi fo en awa min hukka faya fansiji ɗin welto feƴƴen kadi e goɗɗum goo wa ok merci andi général mi hatta kadi mo andi neɗɗo sa jokki agriculture anani ko di jeeya weli kon ba pare goɗɗo siɗa yaade a sikka e fof no yiɗuma e faami walla siɗa yaade a sikka an fof kala wittere ɓawa ma o ko giɗoma mais kala ko watton attention sorowale halat anda ko bala waɗa hunde balani ukko ko noon ɓuuri miccuɗo moƴƴa ha jabon haɗa entraînement natali yimɓe ɓe jaɓa naata ko entraînement ha bona ko watton kon vraiment no foti no laaɓa continue affaire musical mon o dawno si naɓa yo ŋeeso si naɓa ɗo ŋeeso kadi andon kadi ko honto kadi woni ɗon mi lando Bob Djina an vraiment ɓakke ko affaire musique tugoɗa waɗugol ou bien no woodi golle ɗe nannguɗa walla non na affaire musique on tum tu vois komi tailleur jo man ay ka komi tailleur jo mi ñoy te kadi lan jokki kadi musique on tu vois non andi ko ɓay woɓɓe goare si waɗi musique nebi ménagé ni aɗa titi gollu gongol ay menen walla ɓay andama wula jode walla machine pourquoi honɗum minen non ko métier amen non no bokki kadi e gurdam amen ɗan fi mi woni musicien jo walla fi mi andama seeɗa ɗum haɗata mi itta golle an nden non nan tori évoluegol kadi e golle an nden par ce que mi anda kon ɗum Allah watta mi évolue si tawi ko sengo musique on si tawi ko métier an nden nan tori ɗi fof général mais o général ɗo min tan mi hoy ngallilango général an ko général woni ko sabu honno non ande ɗum ɗo ko ma lano ɗo pake ɓi nan jelanga wejola ɗo o général ko sabu honno min kay min ɗum ɗon no gandilango a général ko an hoccitno wa général walla ko an commandant on yide walla ko an non yide non général mum ko fi fof quoi an mi taynamo général andi on woni général lara lando ko général ka game non général ka ko teddinaɗo ka game mi landakima andi noon ha chaque fois an waɗala guerre tum mi landakima eyo e ɗak waɗa taƴa ka ñom ñiiƴe général haari hoore mum oye haari hoore mum de général tum hande général tum no waɗi inde goo ine dal mi langande mi sikki ine ga ko ceerno ko ceerno ma haali ceerno ko Mohamed Sellou ka Diallo joni on général ɗum ko sabunno on affaire général weele gilla gonɗa pay kum walla ko fi musique on to waɗa ɓenduma général walla ko sabunno waɗa ɓenduma général ko ɗum noon koma andinajo jama on ɗon ɗo ka non way ko depuis pay kon yagal ɓe noddirlan général quoi depuis pay kon haare no woodi ko piyon ko wanɗa ɗum ha ɓeɗuma général walla ko affaire weele mo to indama ko non général mum haali hoore mum quoi hatten ɗon ok merci salminen ɗon kadi grand moussa goltappe salminema foto wona seeɗa salminen ɗon sere madina wulali sere yaari koli sere guerte thiaf ɗo e almadi sere walli rewɓe kamɓe kadi salminen foto wona seeɗa haɗa wawi ƴettugo goɗɗo ko ligne allo salamu aleykum aleykum salam allo grand inde ɗen toon iɗo nodda men on Jige Lamzo. Waay frère. Gaza man. Gaza. Big manager. Rambale boss. Bobo Tina General. Yo wana mokala. Gaza da weltana. Gaza. Yeah. Alors, ko on watta courage pay ko kammi kadi vraiment ko ben wadi go kon be affaire musical don parce que ko ko vraiment no fotino laba kon watta be don ko on conseil tabe affaire musical don e affaire ko ben wadi gol kon no pay ko courage be quoi marbe talent ko do wadi toujours meden support be men lande force on kadi toujours ko yo wa wallitade mo be ko mari kon fere quoi hara pay ko no jari wallitede par ce que courage on no ton e talangon ko be number 1 ko be number 1 hara meden big up on surtout onon kadi auditeur be ben ko wonbe wallitade ben ko waray
mbiɗa waɗi big respect mo ok gartan ko honte ni joɗɗa ko honte Dakar ga joɗoɗani ni wala nge Medina Fass ɗo Medina Fass lambu Medina jola walla Fass. benteñe waaw ok andi ko benteñe walla ko lambu jola ko lambu jola walla ko benteñe wonda noni lanka ware lawol ɗo ni quoi min ɗumandi tawi tan perdu ɗuma on quoi lan yaltiyari quoi ok merci mi nodditi on joni mi anda programme o noni yarde ara big respect à vous ok merci salminande on Rimkale boss wonamo kala yo Rimka mo salminama kan kadi salminama big respect à vous big respect wallo why ok Régi ok merci haray ko Gaza oɗo ko woni jomon ko équipe o woni ven ko woni ngam why kaka équipe o woni oɗo woni Gaza man ay ka ɓeɗo fop ko ɓeɗo walli wanamo kala ha min hewti komin hewti ɗo hande quoi ok yo mo weltana kati mo weltana photo wana seeɗa parce que lawa inde hande ka Moussa no jar kanko ari poodi men quoi wa andi no wodi ko men faala kankadi mo faala kadi o men yow quoi jar ha hande min yiide grand Rimka en grand Bouba en mi weltanoɓe fof quoi min alawa maɓɓe billahi ok voilà merci min kadi min kadi mi arte moon wode komi haali andi noon gonga menen tawe ñiiri mais ɗon kam mi haala si yaadi ko ma min ɓucca on faami mi ɓurta on haalangol on ɗo hande neɗɗo sa jokki affaire musical a waɗi musique a fuɗɗama andede hay sa andaka yaha fuɗɗike yawgol a yejjutu wonɓe ɓaawo ɓe inchallah ko sabu honno woni ta yejjutu wonɓe ɓaawo ɓen par ce que buy ɗo waɗe premier rek deuxiéme rek yejjita wonɓe ɓaawo ɓen accita ɓeɗo jokka e woɓɓe goo tuma waɗɗa ɗo o a gawrma yaha ha rekila anda vraiment ko sabu a sikka fegge goɗɗo tawa feggaki tawa ko an bonani hoorema walla a andeɗa seeɗa ɓe wonɗa jokkodigol accita ɓeɗo jokkoya woɓɓe goo non ɓe jokkodiɗa e mum ɓe immodi ɗon immode ñamide yaride par ce que aduna noon tako c'est vrai ko metteno ko noon si yaha weeli kadi accitiɓe a jokki goɗɗo goo haray labaka joni ok mi wawa ar golle ma ɗon ko hombo wata ɗon ko ditka ɗon ko mbombo peut-être wawami gaccama wayntoɗa ɓen continue émission o yo min ko adi kon taw mi weltanto taw entourage wonamo kala on fuɗɗoro Rimka ara Gaza ara Bouba innaɓe minen mi wataɓe yoɓude quoi ko ɓe waɗani men kon tu vois parce que sattuno e tangu ko kamɓe ari itti ay ka minen mi wataɓe yoɓude ko innugol ɓe rek yoɓe ɓurtu wallitade men quoi tu vois te inchallahu nin se waɗata si Allah jaɓi parce que no wodi komin reewi no wodi komin faala te inchallahu mene maɓɓe ko ha pooma wonamo kala weltanoɓe moƴƴa billahi mi wataɓe yoɓude de wallahi ay ka andi goɗɗo weltota ko ha inna haɓɓelan sinano ɗum min neno yoɓe haɓɓan quoi ay ka mais goɗɗo weltota ko ha inna haɓɓelan hande miɗo welti fota weltanoma an kadi DJ Lamzo parce que hande min nayi wonamo kala hiɗa bokke force puusuɗo wonamo kala on quoi parce que min nayi na hande an kadi wonduɗen quoi tifa ye a wallitike men fota moƴƴa ay ka an kadi mi watama yoɓude quoi tifa ko innugol ma rek yo Allah nawrane golle maɗen yeeso ay ka innama ɓeydugol courage wakkilagol parce que ala ko yombi quoi ay ko ɗum ɗon rek ka paykun et puis leɗa mari talan ɗa wawi ko watta kon haray frère du courage voilà merci bobo mi arte ɗum noon hande kadi ko gonga a haali andi neɗɗo ko ɗum mi haalanta on à chaque fois neɗɗo fi a andama waɗino ta yejjutu wonno ɓaawo ma ɓen a faami haade min hilam muuya ƴakkugol hunde mi andi ko sabunde mi ƴakkali ko sabunde mi wolali la habbino ha jomum wola a faami hande min ga mon wona hande so nani DJ Lamzo ko onon somi nandi nonamo kala min kala wayno ko hilan tawa e mum haji mi tawa kam woni dole mayen ɗon ɓe anda ɗon DJ Lamzo mi salminidam mayen wonamo kala ko men kinkage DJ Lamzo mixel ñuɗem wonamo kala ko men kinkage hey talandi to gano weli jem ara kamma jatta kelemma nabala 19 yuppatu bamba waɗa ko sang bay ko weli warata ko wolata kono killinalan katumbo suwareɗa killinalan hey waɗu doyi wata sancitanan ko wolata voilà merci haray
on nani wadde kilna hari ko beedo himen DJ Lamzo wannamo kala ko men kinka game DJ Lamzo men fijira baya ko kambe joigne lan don woni kambe meditabe haray général ankadi ko no wawta don samyngol auditeur be auditrice be ngego wa men wayntogol famille baké tangon wadi tirage la fin. Ok, avant tout mingon la weltano kala fonction jo wana mo kala quoi parce que min kom falno halde kom fo bobo dina haali awa mais weltano kadi kala wondo ba wana mo kala quoi parce que men woni do e limugol men nebay do quoi lannata ke la weltano kadi don nena la weltano kadi kala hidudo kadi wana mo kala quoi la weltano be fo kono no wodi gon wolalde min non do mi wolede no ene ko min ton no hiro go walla no wodi mo raaki ka on bakari ko Jama TV wonden go ay kanal madan hay gote mo la yoro do madame Diallo ko ade ana wana misi wona na fe bebe Fatima Grand yo fensi mi woli wana la yoro do madame Diallo ade la yoro do madame Lamzo ade may yo la yoro madame Diallo quoi weltano mo moƴƴa quoi ka la yoro be wakam ben fop la yoro be adane no be men to anga mandi ready mandaren clip goddo arten o faami ko plateau DJ Lamdo arti 250 hare way en hande ko en wanama kala wondino do vraiment bo ben hibe do hare ton falama nati ko winde wanama kala officiel ka wala fiyo be ndaadu ko site way kala fala do sivude wanama kala meden mari page ka Facebook e ka YouTube page Facebook amen ko wanama kala officiel fo yo dogo abono te habbo go partage ay ka hare le 10 juin hare be invite à concert stade Mamadi Diop way ko YouTube kadi ka YouTube kadi ke Dutsek way la ngarde ka YouTube kadi fo yo dogu abono projet wana mo kala no arde te fusay hoore de min fusay hoore de ngallo ko kala si on dogol go anana ko minni be kon minni be torama yarlagol kambe sonji mabbe projet wana mo kala on no arde te dum ferme be koji mabbe wallahi way inna be kadi le 10 juin wana mo kala no duta sek kala fala do men yide yo ar duta sek de nyande fansi di fop hare meden habbibe inna be boom weltano kadi be ka dépôt di vibes weltano million di vibes weltano lero di vibes tapa weltano kadi korka grand alsan weltano be fo kala wonde ko dépôt la weltano mo quoi okay reji may clip arten émission DJ Lamzo merci no lani bebe ba DJ Lamzo do ngani den do e Jama TV avec 220 DJ Lamzo tous les samedis den ko télé Jama TV hara salminen donc ino ngandi kambe be yalde be do joni kadi nam kala samme be foto non tiede kambe vraiment pedi ko no wadde ko foti ko laba vraiment ngoyi musique mabbe ngoyi kittin mabbe kala jokko musical wakilo so andi ana tawne hare wajetti ko goddo ko ligne allo assalamu alaikum wa alaikum salam allo inene nge yettore nde do no deme ngoddo ko defa melni yaguba kolo balla de yaguba kolo ban yaguba kolo ban anebu seda pake wanamo kala ko joni be yalti anebu seda mumba ay in kono yeta émission di jalam ati 220 ton ko na weltama ila sarama kade wala bole da fonna babu ma vraiment okay yaguba ko te Dakar ga jodda ko minna wona ben ko kolobani wadda wala holla Medina hidaw kare do hombe wambo na hidaw kane lo hombe wambo si artiste ekite e mun dara say be hewti no artiste be yalti be émission ha be yalti joni wallahi ay be yalti joni awalan to lo say idan toro don so sayfon balde okay ala problème grand sala jab yaguba kolobani merci mi salmina do wabe kolobani ben fo marte kolobani alors merci yaguba kolobani salmina be kolobani ben ci kaw marché soufu pont ko buntuwal dale ngacala goto kolobani nani marché jeudi marché fugga ndiaye fo we ngacali e joma café diallo bidiken sami don kadi be kundara ben termese salmina don be wora ben be lambangol ben be bustura ben
mi salmina ɗon kadi esiraɓe am wele bingowal wele ceke ɗon e Medina kamɓe kadi salminaɓe fota wona seeɗa salmina ɗon kadi ɓeygu an ɗon Aissa salminama fota wona seeɗa salminen Fatima Grand Yoff salminama kadi fota wona seeɗa e Dieynabou Tingueji e Bassirou e Ŋaccala goto e wa pedba pedat 5 salminen haray deji den toro noon son sayfon ko waɗi pare siko sayfon jeeɓali on ko dal ko woni mo wodal aren son sayfon hokkemo Yaguba Balde Yaguba Koloban kankal mo joɗɗo e Koloban vraiment petit ko watta kan no foddi no laba samnembe fota wona seeɗa ɗo gandi mayin daren Kilip Sayfon Balde merci ayi dey giggol no foti ha ayi dey giggol no weeli ɗo gandi tampere warata si tampere warayno harayno ande wona ɗum mi woni fami tampere warata ko famu ɗon haalay voilà merci haray ɗo gandi vraiment affaire kittiɗo no yaade heeso Sayfon Balde nane kanka mo jogi guina mo wadden normal affaire ji ɗi no foti no weeli eɗo gandi may ɗon kadi arte noon salminen ɗon ɓe Madina Suuge ɓen Madina Suuge ɗon gandi kamɓe kadi yimɓe ɗon e gawal binani ɗum ko gawal binani woni kamɓe salminen fota wona seeɗa salminen kadi Kumfaji Wokam kamɓe salminen fota wona seeɗa kamɓe salminen fota wona seeɗa salminen ɗon kadi Abdourahmane depuis Malika kanka salminen fota wona seeɗa hiɗon gandi ɓe Malika ɓen kamɓe ɓe jooɗi badden chiffre moƴƴa ɗon gandi kadi vraiment nini kadi ko woni feƴƴugo guine kon o yii ko woni feƴƴugo guine kon de balle en heeɓi toon 5 feƴƴimɓe ɗon e Bambito ɗon e Kosa hani kadi ɗon ko dumɓe kankadi koni waɗi ko kon vraiment labaga mais noon daali ko madde inni ko jamma yo jamma on jooɗo ronka yaltugol e affaire ji ɗin par ce que ɗum waɗi sa yalti a fellama walla sa yalti a warama gouvernement on jonnatama mbuuɗi jonnatama haare ko an yaltuɗon ko an perdi haare mo kala jooɗi ko suudu mum heɗito ko woni argo kon par ce que ɗon andi jottiɗo arme e jottiɗo leggal walla jottiɗo arme jottiɗo heere non ɗum wona goto haare merci may daren ɗon son akasayon ɗum andi kankadi akasayon kankadi mo jooɗi ɗo e Medina mo wadde ko foti ko laaɓa après aɗa wayntoɗen émission men on tous les samedis hiɗen ɗo émission article 224 DJ Lamzo wayaten DJ Lamzo article 224 ɗon andi ko payko mom payko fande kum payko laaɓa kum dal non na payko laaɓa kum payko janu dal haɗa ƴette goɗɗo ko leñi si aɗa mbawi aɗen e son sayon on allo assalamu aleykum aleykum salam on ɓuyɗatel on min Kadiatou Diallo Kadiatou ɗo nodden men on to Cité Avion Cité Avion awa ko honum ko homɓe on ɓokkanton ɗon min jiki Sayfon Faala mi jiki Sayfon Faala ɗon eyi on hokkanema hombo e hombo ok merci Kadiatou Cité Avion ane ok moɗon son Sayfon ɗum wani ko joni yaltɗen son Sayfon joni darnamo son goɗɗo gono gandi wona Petit Ba kanka ɗum wadde ko foti ko laaɓa son daari wona son suivi wona Petit Ba kanka mo joɗɗo e Guiné ɗum wandi kanka mo wadde ko foti ko laaɓa wona Mista Mboma waɗu ha mi yona ɗum wandi kankadi vraiment samnen fota kamɓe waɗen suivre ko télé men Jama TV so daari Play Store de Jama TV walla on daari application Jama TV on o yeeyi kala ko feƴƴata kala ko feƴƴata laguinne kon o yeeyi ɗum ɗon haɗa mandani son akasayon on arten ko plateau men article 224 DJ Lamzo Jama TV voilà merci wana masi akasayon vraiment pedi ko gangan wadde ko laba ko fotankire ko menen joni on grand on grand avec musique no musique yombade minimo vraiment musique ala hunde jokkata daw no yombi ala ɓaye menen men ñoƴƴide bouton ha men lakke mais lande anda soñji ko nandanoma menen men ganda fi ɗin ɗon walla mais lande walla mais lande andanoma min ganda fi ɗum ɗo walla min aɗa min branda min heɓa probléme comme min branche ɗon kala hunde nde jokkoɗa ɗum ala ko yombi mum o faami ka wakkilo tun courage ɗa anda hande si weeli janggo mette janggo si metti hande welay parce que musique ko noon DJ kadi ko noon minen DJ ɓen kadi ko noon o faami haray metti samnen ɗon Moussa Robos kanka samnen fota wona seeɗa samnen ɗon kadi ɓe Dalaba ɓen ɓe leyfita ɓen samnen ɓe fota wona seeɗa paate leyfita samnen ɓe fota wona seeɗa samnen ɗon kadi ɓe junku kore ganñi samnen ɓe fota wona seeɗa samnen ɗon kadi ɓe timmi tunni e tunturum ɗum ko timmi tunni woni samnen ɓe fota kamɓe kadi wona seeɗa kamɓe kadi ɓe jooɗi ɓe suivirde message men on
ɓe suivre émission men article 250 DJ Lamzo fota wana seeɗa samedi noon kadi ɓe almadi Ngor Yoff ɓe yoɓɓe kadi samedi ɓe fota wana seeɗa samedi kala jooɗiɗo sa men ɗo eno darde Jama TV kala ko wawɗa jooɗogol e nder Sénégal en salminama fota wana seeɗa samminen Jula Café na Jula Café yewɓe café ɓen e yewɓe Diallo Bitika ɓen samminen fota wana seeɗa e ŋaccala hay goto hiɗon gandi wa star pedi ɓe gang ɓe samminen fota wana seeɗa ɓe jooɗi ɗo e Medina samminen wa KBT Dansal wa Radagui Kamzo samminen fota wana seeɗa haara maydanen ɗon son maydanen ɗon joni mo waɗɗa préparé maydanen oɗon arten e plateau men après wawi wayntogol ɗon andi émission on nebata yette ba ka ayi noon nebata yette ba hiɗon andi sammi noon kadi Binta Yombol kadi samminen fota wana seeɗa samminen kadi DJ Diallo DJ Juma DJ Diawo kanka ɗon andi mo ɗo samminen fota wana seeɗa afam samminen fota wana seeɗa ɗon andi DJ Lamzo article 224 no foti no labba oyi ka hare ko gotum merci aray régissa pari ɗon tum mayin oyi ka ko piiji ɗin merci wole lang fi son famata haare lang fi son famata haray merci Grand Moussa Leymiro Gadamayo merci Grand Moussa vraiment an kadi ko ndaɗo no foti no labba merci men samme maɗum fota wana seeɗa samde noon kadi Jajang Ousmane depuis Benatali samedi fota wana seeɗa samedi noon kadi Jajang Fatima depuis Wakam samedi noon kadi fota wana seeɗa haɗa gaccalmo kan kadi samedi noon kadi kala wonɗo dargol e on saha men ɗo Jama TV ɗo gandi DJ Lamzo artiste ɓen ko ɗo terre ɓen ko ɗo comédien ɓen ko ɗo waɗo kala andana hoorema ko waɗo affaire musical walla imité o culture guinéen on hay ustasi ɓen fof ko ɗo accal hay goto haɗay saminen ɗon comme sare Joma TV kanga saminen fota wana seeɗa kankadi bientôt ko pay ko waɗe ko comédie woni ko ɗo e Dakar haɗa gandi kama invité bientôt enen e makko Jama TV ɗo e waɗama invité ɗo inchallahu eɗon gandi o kiɗinana en ɗo souvent ɗon gandi DJ Lamzo article 250 saminen ɗon kadi Ceerno Paykun kankadi mo jooɗi ɗo e Thiaroye kankadi mo jooɗi ɗo e Thiaroye saminen noon kadi Mohamed Diallo samnema fota wana seeɗa kanka ɗo gandi fima ko fanda DJ Lamzo article 250 haare men wawa kala wonnoɗo dargol émission on haaray ko ni men fajira kala andama woni gui daadi ko andana on ma welal mare men tonen gui yafuye DJ Lamzo ko fimon DJ Lamzo article 250 haaray men daren nouveauté Kimjo haray merci beaucoup haray en samedi prochain DJ Lamzo article 224 tous les samedis par exemple 14h pile à 15h émission DJ Lamzo article 224 DJ Lamzo haray fof no samna haray kadi samedi aro kadi hiɗe enen woɓɓe kadi samedi aro ɗum ɗon ko surprise wonta inchallah DJ Lamzo ko fimon merci beaucoup mayndaren mi acci don e morceau Kimjo nouveauté mayen régie